مترسیا ji belavbûna Feyrûza Covid-19 li Herêma Bakur Rojhilatê Sûrê bandora xwe li tevahiya derfetên jiyanê dike. Got qedexekirina derketinê û çûn û hatinê nirxên pîdiviyên xwarinê yên rojane bilind kiriye. Namze, pîdiviyên got ji herêmên Sûrê yên hindir ji bo deverê tên. Ev bihabûn ji bo welatiyên Kobanî êdî karîna kirînê kêm an jî tune dike. Bi taybet li cem kargirên rojane got bi vê qedexekirinê karê wan jî hatiye rawestandin. وەکی زۆن بعدی حەزر تجوۆل ئەلۆم بووی کەسکۆی کێم تێ بۆژیرە وی جۆر بەهۆیە ساری وەنگی ڕۆبیە و ئەمجی کە عاملەگیت شغۆلن یۆمی مەیۆنی بەرە ئەم شغۆلیۆن هۆژی یۆمیژی نامۆیە هیجۆر مەرە مشکلات دەرکەم بەرێکمەک 2 کیلۆ فرنکێ بستاندا ئەم نهۆ کیلۆگی دستینی ئۆنجۆ مەرەوە فی دکێ نە تشتێکی ئەم جوگی ام پرانجی بستینن تنه نو امکانی ما تنه نو شغل مجگی ساکنیه و جور سعری کاسکوی بشکل عام گیر رابیه جبوی حضره کتنه کچه مشکله نزانم اما سعر کاسکوی گیر رابیه ریوبریا خسر ری لپیش در باسبونا تواهی هیبرین خارنه و شینکایی وکریه. لی تاوی ویجی بازرگان دوره دبیجن. گویک ji sedema bihabûna nirxan ji jêdara wê ye ango ji bakarên dibin desthilatdariya rejîmê de. Got bazirganên mezin wê yekê dikin hicet. Herwiha çekdarên opozisyona Sûrî û grûpên çekdarên İslamî xokê li ser veguhustinê distînin. Ji bilî van jî nirxê dolar biha bûye. Herwiha didin zanîn got kirîn û firotan ji aliyê welatiyan pir kêm bûye. ev yek jî zirarê li bazirgana wan dike. اسباب بابونه با قرار پر قرار ده در وداته امبی بابت حلب ته سر دسکین مثلا تحاکمی کن تجاری مزن مثلا بیواز برای کیلو 4 سکوت بیرو کیلو عدنه سکوته لیمون نفس العملی دوی لیمون سبی نخوشیرنده لیمون برای کیلو 6 سکوت بی لیمون رو کیلو 10,000 یعنی دخت پر ملت کرنه امبی قرادی می باجیر پقلانه کو خاص تشمشتونی ارزانه بس نه کافیه هندک اجملت رو اغراض بها کرنه سر 50 قطر ساکنی برنود نه کیف خاص علی خنا گمرک چت کنه سره یعنی گیت سروی ملتی تاوی گو ریوبریا خسر هن بریار و تدبیر گرتن تا گو ری لپیش بلندبونا نرخان بگره و آلیکاری جبو مالباتین خزان پیشکش بکه لی روشا وان کارکرین روزانه روز بروز دجوار دبه. محمود بالی دنگ امریکا کوبانی